RVA dim chen service ain angai no le pa u na le o uni RVA Radio Heritage Asia banana sem te evaluation in abo site tu ong kulang warning hi evaluation pen February kha som le gyat ni pan February som ni dong ni thum sung akibo hi in Germany pan Mr. Michael Ulen le Philippines pan director board members ting hong pai hi ni simin jing sang mi sa byak byak na to ki panin ani masani Bishop Paul Graham le Bishop Francis do tang te in hong makahi ani ni na pen RVA director pa Victor Sandia in hong makahi ani thum na ni pen Cardinal Charles Fu in hong maka in hi ni thum sung kha an hong ki pak na tung tonin RVA na sem te in tha ki nga ma hi RVA in kwan himuna ki kai kom pen mi som nga wal ki pha hi evaluation boarding in Asia sung pa a om teng khen in ki khenin yangkong le India ki bol hi yangkong a hong pai teng pen a hi le khanna a Cambodia ni na Pakistan thum na a Thailand li na Myanmar service nga na Kachin service buk na Rahwang service sagi na Kachin Lisu service gyat na Sago Karen service Kwana Pu Karen service som na Tadim Chin service som le khanna Flam service som le ni na Hakha service le som le thum na Menda service chi te a hi group te sung panin anima sani in Philippines gama tentang ga thusina apai nu nung tengin amau semna te khatjarin gen kha o hi ani ni na chang in language director in aku ampi in amau service sunga na sepna teng gen hi ani thum ni chang in Philippines ban hong pai te in amau te mu na teng ongen in to khit te Germany ban hong pai hi service hu na a hong pia Mr. Michael Ulen in final comment chi in ama mu jan to ki so in thugen na le ten tan hong pia hi atom na FABC OSC executive director pi pa hi Reverend Father Raymond Ambrose in hi RVA akipat khian na pan atom na dong atang thu ting le mai lama ngim na ka suan ja ding te vai khang na hi RVA ong nge sak ong ngai sak no le pa u le na sangam te tunga lungdam kong ko gi